ngafana nomuntu ogulakho ngathi mangikhuluma kabaza bakholelwa ilento ngase ngithola isibindi kanti ukhona la ngihamba nje ukhona la ngathi ngakaze ngishawa ufalo ngasaba wathi khuluma lento engishilo wena ngafela ngaqala ngegama ngathi inkosi yethu simakade ngakhala ngase ngithi lalelani lapha hambani nokubiza amaphoyisa nihambe nawo ngesonto niyohlala lapho kuphuma khona umfula kuba kakhanyiyelo kade ngomncwabisa lo mfula udlula khona uphumelelwana wathi uphuma khona lo muntu ngo12 ngesonto ubani lo muntu okhuluma nolwandle oshayela ulwandle umthetho hayike abopha amaveni amathathu kuyobona inganekwane kufanele kanilando khona nizoboshwa nishawe ngade ngiwaqamba amanga ngithi ngiphumelelwana kangihambanga nabo mina ngathi bephuma ngaphuma ekhaya ngayohlala ehlathini lapha ngobe ngithandaza khona ngaze ngakhishwa isililo ngophasu 12 sebephume nawe uyaphila kabonile imali yakho oponda ba u7 ilapha phakathi insuku ziwu12 ephakathi emanzini ngikhuluma ngandaba kaShembe ke lesihlangane ngayo manazalo akakaze ahamba uShembe ukhona njengoba ehlezi lapha nje uye lowana kukhona yena phakathi kuwe umanje ukutshela ukuthi ngisho ngani kufika unkosikazi sisemanguza ephuma eSwazini ezobika banqaba laba onqumana ukuba bahambe bayokumbika kwaze kwathi ngesonto wabuya wazohlala eminyanga endlini yami ngaphuma ngayidela ngaya kubaba uNyasi ngathi ngiphuma uyanti uma ukhuluma endlini uyakuswa lo nkulunkulu hayi noma njobe nihleba nje endlini nihlala ngekhatha ayikho into angayazi uthi lo nkosikazi ngiyokutshela ukuthi ukhona umsebenzi engenawo eSwazini ebengusebenza ngithatha umkhwenyana omncane wakwabo kwamkhwenyana wami oganwe ingane yami ngathi mamphathele umsebenzi manje imali yami usiyayihla kasafuni ukunika yona ncenga abantu ukuthi mabamshaya bangambulala bavele bamphokoza walwa bamphokoza bahamba bamtshinga ehlathini eSwazini uphethe isithole senkomo uzocela intethelelo kubaba uNyasi ubaba ngawaphuma eMfulani le mangosi ngalo wathi khuluma uthini Mfundisi ngalulanda loludaba wayesethi ubaba intethelelo yomuntu osuke ebulela umuntu Mfundisi iye ibe njani ngathi kangiyazi wathi ke uyabona ungamtsheni lutho hamba umtsheni ukuthi makawukhipha lo muntu lapha bemtshinge khona ehlathini ngoba uzohliwa izinja abamkhipha bambeke emgwaqeni ukuze abasali abanikazi bakhe bamthole bamthathe bahambe bakumncwa wayekhuluma noNyasi wathi ke amtsheni ukuthi inkomo la nika yona kamphathele ngoze ngiyithathe mase mfike ngakhona waphindele emva lonkosikazi ngomsombuluko wabuyele emva eSwazini angithi washiya isidumbu ehlathini kwathi wena wafika eSwazini nje wezwa ukuthi amasotsha asala awungena ehlathini lapha thola lesi sidumbu asithatha kodwa asikhulumi sisesibhedlela enakhuzene eSwazini wayiswa lento ngikhuluma indaba kaBhombela uye lwesinayi manazana hayike afuna indlela ukuthi uzokwenza njani abese beswa laba bantu ukuthi lo uyena othuma igebengu ukuthi mayishayile umuntu zembulala indoda yakhe ihamba ama travel ngamaloli shayela amaloli hamba entabeni hlala yedwa nengane ekhaya base befike kusuku bafika nebhakede lika petrol bayiquza indlu bamfaka bashanga inhlamvu phakathi bayikho indlu yakuphuma wezwe ukuthi bame eminyango bayilayitha indlu yasha indlu yonke uthi kwangathi ngiyabheka emkhathini ngibuka phezulu endlini enkathi indlu sibhoboka phezulu ibhotsholo omlilo kanti sekungena uNyasi
Unyazi lwangena lafika lamkhumbuza ngengubo emlilweni phakathi nengane. Ya shindlu yaphela finish. Uluphakathi endlini. Wathi mama indlu siphelile lovele laphela kuye wathi wanede waphuma abantu ukuthi bavele baba ngaka ngamajubane babaleka. Becanga ukuthi lo muntu ophuma phakathi emlilweni inhloboni yomuntu. Ilezo zinto manazalethe efana ziningabe indaba ofanele asikhulume kaShembe. Shembe kenzile into encane. Ngithe ngizothatha kulezi zami nje azenzekile. Mina 1972 September ngagibela isitimela ngishiya imvunulo yami efela bahleke lini isulu ngahamba ngisadayisa impahla ngawufunga odi impahla. Isitimela siqala ukufika lesi sikagesi la kade kuhamba ukhanyiwe kanye kaMasini. Ayike uma uya ngobe gibela lapha 940 siphume isitimela lapha eMandeni siphikelele kwasithele siphikelele eMandeni kanti ugadi kungena iguzi walifaka lapha lilindele ukuphuma wayesephinde shaya irupu wafaka waqondanisa nalesi sitimela saqonda ngqo isitimela sishubeka kulesi ngihleze ekhoshini yokuqala ngezwe nje sithi we ngathi ngiyalunguza ngabona belungisa begijima phansi bonke sebephumile kulesi sitimela baphumile kulesi sitimela bagijima phansi ayikho indlela yokuphuma laduma isu ashana itimela zaphakama inqola yonke lengayihlezi kuyo yabhoboka yangena ngaphansi amakhanda alala phezulu kwayo iphushwa zinqola lezi zonke ngapha afohlozela abantu ngaqa uShembe ukuba mbukise into engake engasoze ngakhohle abantu babeqhumisa kwelokhuza kuhlangana itulo kuso kubo savuleka gembe ke phansi sesibhohlokile siphelile ngangena phansi ngashona ngo9 Isidumbu sami kwaba kasikatholakala emaplangweni ngaphansi komhlabathi lapha itimela ikade ihlezi khona ziqukulwa zinjini zaso. Umbuzo wami uthi yini into eyadala ukuba amaplanga aqobeka angangeni emsimbeni kini? Insimbi kwenzani nganginathi ngineyikofu kaGesi lapha. Ngagaxa ke intanjeni zikaGesi lapha. Lokuso lokhu kwakuhlibikiye kuthe hlubu ngapha. Nje sengimhle nje mina. Ngahle manje ngangusasibona leso sikole ayike ngashona bashayela ekhaya namba kwathiwa usetholakele Mjadu akasekho kodwa ushonile tholakala ngo3 ntambama sathatha isidumbu safakwa phakathi eboxini kwatholakala ukuthi kugcwele esho emakhazeni kugcwele ematigulu amakhazeni kugcwele esitenge sekuthuthewa manje unqaba nami kuba bahambe nami kwathi ngo3 kusasa wafika nebhukeni ngako babilana kodwa ngiyakukho wafike sethumela udadewethu obegane kwanqumala wathi hambani nitshela unkosikazi walo nkosikazi abeke phansi lengubo ayiqhokileko uzobuya ikho ekhanda lami yawusuke lapha ngidabukela ekhanda wathi ingozi ecishe yambulala befuna ukumchitha ubuchopho ilene lapha nempela ngathi ngifika babe mphe nobaba uza uyisekaza khalala bathi wefika wambheka owafika kubo uBhombela abathenga ukuthi akakaze uhamba usebenzi wami uzobuya wamemeza kabili ubabelana uyabona mawuse ufile kawukuza kuhlungu kawuzwa lutho nje nokuthi ulimala kanjani kawuzwa lutho ngase ngikhipha amehlo ngumbuko ubaba ngekho lapha emmemeza kodwa wamemeza kwabili kwathi okwesithathu kanti sengiyavuka ngasuku ngavuka lapha phansi ngadomba phakathi kuleli bhokisi emfakwe kulo ngagilikika phansi ngisuka lapha kuleli thile lilinde imoto kube nilayishe engise lokho ngifika isolo ngo9 bamvuza uBhombela ilezo zinto ke engikhuluma ngazo ngoba ezakababa bamkhulu zinde kakhulu kodwa sengikhuluma nje ngami uqobo lwami uBhombela
bantwana bakaNkulunkulu ukhona emhlabeni gagaza hambe ungayikhohlisi ukuthi uhambe njengoba ubona lo msimba nje ngowakhe ufuna uba singabaleki ngoba emanga asavele nalo msimba manje akuya ngawubona akho mina wanika incwadi wantshena wathi unguNkulunkulu wobaba omkhulu bami wanginika incwadi le angaze mfunde mina ngafundiswa uye wathi nguNkulunkulu uzokukwenza lokho engutshena khona phambi emhlabeni wambuyisa emhlabeni wathi buka lapha inkosi le yamina nguNkulunkulu wathi amphenduke emva kwakhe kuyasina amaNazaretha lapha kuyiwa khona wayentshena izinto ezazenziwa ezimlandela ngemva kuphuma imbane lapha emashobeni yasina lensizwe yanyathela kabili yasibeka ikhongoma yabamba ikhongoma nasendlo wabeka itsha lakhe phezulu wathi bheke emva kwami ngabheke emva kwakhe ngabona isimangaliso kukhona abantu abanemsimbi emihle mabephathe kahle kulelizwe